мехоҳед шабакаҳои моро дастгирӣ кунед? метавонед аз мутахассисони касбии шабакаи ҳикмат графикаи видеоӣ дархост кунед ё тарҷумаи матнҳо аз забонҳои англисиву русиву арабӣ ба тоҷикӣ, сабти касбии овоз ва дубляжи наворҳо. ҳамчунин метавонед рекламаи молу маҳсулоти худро дар шабакаҳои мо ҷой диҳед. барои маълумоти муфассал ба WhatsApp ва имо навишта кунед. дастгирии шумо баҳри беҳбудии фаъолияти мост. аллоҳ дар Қуръон дар сураи Аҳзоб сураи 33 ояти 59 мегӯяд: ай пайғамбар, ба занону духтарони худ ва ба занони муъмин бигӯ ки чодарҳои худро ба худ фурӯ гузоранд. ин муносибтар аст то шинохта шаванд ва мавриди озор воқеъ нагарданд. Қуръон мегӯяд ки ҳиҷоб ба занон воҷиб шудааст то ин ки онҳоро шиносанд ва инчунин аз ҳуҷум ва таҳқирҳо ҳифз кунанд. ман мехоҳам ба шумо суоле диҳам. фарз кардем ки ду хоҳари дугоник ҳастанд. онҳо хело зебоянд ва дар зебогӣ якхеланд ва онҳо дар Дубай дар кӯчаҳои лаби об роҳ мераванд. яке аз онҳо ҳиҷоб ва либоси исломӣ дорад ки тамоми баданашро мепӯшонад ба ғайр аз чеҳра ва панҷаҳои дасташ. ва хоҳари дигар бошад либоси аврупоӣ, яъне шорти кӯтоҳ ё изори кӯтоҳ дорад. ва агар ҳардуи онҳо дар роҳ дар кӯчаҳои Дубай дар лаби об роҳ раванд, аз пеши онҳо марде барояд ки рафтори бад дорад ва ба занҳо дастдарозӣ кунад. ман аз шумо суоле дорам: ба кадоме аз ин ду духтарон мард дастдарозӣ мекунад? ба оне ки либоси исломӣ дорад ё ба оне ки либоси аврупоӣ, яъне шорти кӯтоҳ дорад? ба кадоме аз онҳо? ба кадом духтару гап мепартояд? ба кадом духтар? эҳтимол аст ки ба он хоҳаре ки либоси аврупоӣ дорад. агар ту пешниҳод кардӣ, ҳатман ҷавобатро мегирӣ. Қуръон воқеан мегӯяд ки ҳиҷоб бар занон воҷиб аст баҳри ҳимояи онҳо аз таҳқирҳо ва дастдарозиҳо ва баъд аз ин ҳар нафаре ки даст ба таҷовуз бизанад пас аз рӯи меъёри шариат ба ӯ ҳукми қатл дода мешавад. бисёре аз номусалмонҳо бо тааҷҷуб мегӯянд: ҳукми қатл дар асри 21? ислом дини ваҳшоният аст, дар шариат меҳрубоние вуҷуд надорад. аммо вақте ман ин суолро медиҳам ва ман ин суолро аз ҳазорҳо номусалмонон пурсидаам ки худое накарда нафаре модари шуморо ё хоҳари шуморо таҷовуз кунад ва шумо қозӣ бошед ва таҷовузкорро ба назди шумо биёранд, шумо ба ӯ чӣ ҳукм медиҳед? боварам кунед, ҳамаи онҳо 100% гуфтанд ки ӯро ҳукми қатл медиҳем. баъзеҳо зиёдтар рафтанд ва гуфтанд ӯро то мурданаш шиканҷа мекунем. пас агар нафаре бо модар, хоҳар ё ҳамсари шумо чунин бикунад, шумо ба ӯ ҳукми қатл медодед. лекин вақте ки ин бо модар ё хоҳари дигар касе рух диҳад, чунин ҳукм ваҳшиёна мешавад? чаро дурӯягӣ мекунед? чаро? ва медонед, амрико, ИМЕА ки яке аз давлатҳои тараққикарда дар ҷаҳон мебошад, оё медонед ки яке аз баландтарин сатҳи таҷовузро дар ҷаҳон дорад? давлате ки аз баландтарин сатҳи таҷовузро дар ҷаҳон дорад, ин ИМЕА мебошад. аз рӯи омори FBI дар соли 1990 ҳар рӯз 1756 ҷинояти таҷовуз ба номус рух медиҳад ва тибқи омори вазорати адлия дар соли 1996 ҳар рӯз 2713 ҷинояти таҷовуз ба номус рух медиҳад. дар соли 90 1756 буд ва дар соли 96 аллакай ба 2713 расид. маълум аст ки амрикоиҳо бошуҷоътар шуданд, дар 6 сол ҷасуртар шуданд. агар шумо ҳисоб кунед, пас мебинед ки ҳар 32 сония дар амрико як ҷинояти таҷовуз ба номус рух медиҳад. мо аллакай 1.5 соат шуд инҷоем ва дар ин вақт дар амрико тақрибан 150 ҷинояти таҷовуз ба номус рух додааст. ман ба шумо суоле медиҳам: агар аҳкоми шариатро ҷорӣ кунанд ки мутобиқи он ҳар мард ҳангоми дидани зане бояд нигоҳашро поён кунад, зан бошад либосе бипӯшад ки тамоми баданашро бипӯшонад ба ғайр аз рӯй ва панҷаҳои даст, ва баъд аз ин агар ба ҷинояткори таҷовуз ба номус ҳукми қатл бароварда шавад, ман ба шумо суол медиҳам: адади ҷиноятҳои таҷовуз ба номус меафзояд, як хел мемонад ё кам мешавад? албатта кам мешавад, чунки ин қонуни таҷрибавие аст ки натиҷаовар аст. ба ҳамин сабаб камтарин сатҳи таҷовуз дар дунё ин дар Арабистони Саудӣ мебошад. шариатро амалӣ карда шумо натиҷа мегиред. ҷомеаи ғарб изҳор мекунанд ки онҳо эҳтироми занро боло мекунанд вақте оиди озодии онҳо бигӯянд, вале ин як роҳи боварибахш ба хотири истифода кардани бадан, доғдор кардани рӯҳ ва аз даст додани номуси онҳо мебошад.
آنها میگویند که مقام زن را بهتر میکنند، لیک در اصل آنها مقام زن را پست میکنند. آنها را معشوقه، دوست دختر یا بازیچه دست آنها میگردانند که غرق شهوت ها هستند و این همه پنهان از زیر پرده رنگارنگ صنعت و مدنیت. فریفته این شده با نام صنعت و مدنیت غرب دختران خود و مادران خود را میفروشند. و چگونه که شما میبینید در اکثریت تبلیغات ها حتما حضور داشتن زن معروف شده است. برای مثال در تبلیغات موتورسیکل ها چقدر زنها موتورسیکل میرانند، لیک به این نگاه نکرده عیناً زنها آن را تبلیغ میکنند. اینچنین اتومبیل ها در حالی که زنها از مردها دیده کم میرانند، لیک در تبلیغات ها اکثر وقت زنان را میبینی. و با من اوید یکی از تبلیغات های مشهور با نام BMW نقل کردند. شما این تمغه را میدانید. جوانان آن را به خاطر سرعت وظیفتش دوست می‌دارند. آن بهتر و تیزتر می‌رود. نفر به من نقل کرده بود که در یکی از تبلیغات‌های BMW در پیش ماشین زن با تهپوش موجود بود و در زیرش نوشته بود اداره کردن او را بسنج. اداره کردن کی را؟ زن را یا ماشین را؟ زیر شعار آزادی زنان آنها دختران خود را می‌فروشند، مادران خود را می‌فروشند. ما دختران خود را دوست می‌داریم، ما مادران خود را دوست می‌داریم، ما زن‌های خود را دوست می‌داریم. اگر حجاب این ظلم باشد ولی زن را حمایه کند، ما این ظلم را دوست می‌داریم. پس ما چنین ظلم و چنین حمایه را دوست می‌داریم. اگر این آزادی شما با نام آزادی زنان فروختن بدن و فروختن خود باشد، پس ما با دین خود خیلی شدیم. در اصل اسلام به زن حجاب را وادار ساخت تا او را بلند مقام و حمایه بکند. و امروز ها ما می‌بینیم که تمدن غرب عیناً همان چیزی که تمدن‌های قدیم، تمدن یونان و تمدن روم می‌کردند، اجرا کرده ایستادند. زنها را استفاده می‌برند زیر شعار مدنیت، آزادی، صنعت، مود و غیره. چیکار کرده ایستادند؟ به عصرهای قدیم برمیگردند. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟